murakaza neza kuri channel yacu. Iyi ni Max Wisdom TV. Ibisanzwe tubagezaho amakuru ajyanye n'ubuzima. Uko wakora imiti karemano ugahangana n'indwara zitandukanye ukoresheje ibikoresho biboneka iwawe mu gikoni. Ariko nanone update na breaking news. Tuba tuhabaye. Kugira ngo rero tujye tubana mu makuru nk'aya umunsi ku munsi, nta kindi usabwa. Reba hasi ya video ukande like na subscribe. Amakuru atugezeho aka kanya ku itangazo riturutse muri Minisiteri ya Siporo rivuga ko hashingiye ku mabwiriza y'iyo minisiteri ya tariki 30 Nzeri 2020 yemereraga isubukurwa ry'imikino mu makipe, hashingiwe kandi ku ngamba z'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa zo kwirinda no gukumira icyorezo cya COVID-19 mu marushanwa y'umupira w'amaguru. Raporo igaragaza ko hari uburangare bukabije bwagaragaye mu makipe y'icyiciro cya mbere ndetse n'icyiciro cya kabiri mu Rwanda. Raporo ivuga ko ingamba zo kwirinda COVID-19 zitubahirijwe aho amakipe acumbitse. Amakipe amwe n'amwe atarubahirije izi ngamba akaba yaraje guhagarikwa ndetse agahanwa ku buryo bukomeye. Mu Gushyingo nibwo komite nyobozi ya Ferwafa yahanishije ikipe y'Amagaju FC kuvanwa mu irushanwa rya playoff nyuma y'uko basanze baragize uburangare bwatumye abakinnyi 11 bayo bandura icyorezo cya COVID-19. RAYON SPORTS nayo ishinjwa uburangare bwo kujya gukina na Rutsiro FC, abakinnyi bamwe batarabona ibisubizo byabo, aho byaje kugaragara ko rero bagiye mu kibuga kandi bafite COVID-19. RAYON SPORTS imaze kugaragaramo abakinnyi 12 banduye COVID-19, ubu ikaba iri mu kato kimwe na Rutsiro bahuye ku munsi wa mbere wa shampiyona. Kuva rero aho shampiyona y'u Rwanda mu mupira w'amaguru isubukuriye imikino ku wa 4 Ukuboza 2020, bije kugaragara ko amabwiriza yo gukumira no kwirinda COVID-19 atubahirizwa neza uko bikwiye. Minisiteri ya Siporo imaze kubijyaho inama n'inzego zishinzwe kurwanya ikibazo cya COVID-19 mu rwego rw'igihugu, itangaje ko imikino yose n'imyitozo yose ya shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru y'umwaka wa 2020 na 2021 ihagaze guhera tariki ya 12 Ukuboza 2020. Abakinnyi bakaba batemerewe gusohoka aho bacumbitse basubira mu ngo zabo batabanje gupimwa COVID-19 no kubona ibisubizo. Ferwafa itegetswe kwishyura amafaranga yose ajyanye no gupima abakinnyi n'abatoza bose bari bitabiriye ino mikino ya shampiyona. Kugira ngo mujye mubona amakuru nk'aya umunsi ku munsi, reba hasi ya video ukande like na subscribe. Iyi ni Max Wisdom TV. Murakoze.